bamarana ngo kamasanga ngo nibwo ese iwe yo batagira ubwenge bungana gute so uko haza gasanga wambaye robe de ngo tujya tubutura ngo na dushati two gukura so reka kugira aho ngaho nimba sebukwe yaraje bakarakora ibyo bakoze habe nubwo bomarana imyaka 10 urumva habe nubwo bomarana imyaka 10 baza babikora umukobwa tiwotinyuka mu buryo bweberaho wambaye kabutura ngo so gukora inje yego yakubereye umugabo tiwabitinyuka tiwanabikora bizari byose uragerageza n'ubundi ukihishahisha ukambara ukihishahisha kugira gutuka ugakora dushoboye ariko tushobora kwambara robe ngo ugiye guca imbere so gute amapepa habe n'umuntu usanzwe utiwogira gusa iyo umuntu yamaze kugira ikibazo reka mbabwira ikindi kintu iyo umuntu yamaze kugira ikibazo ushaka wese azavuga uko ashaka niko cyo zacu umugani ngo yakitse nta utayikora mu okay bantu banje nizere ko mumeze neza muharere kuvuze zakomeye turabiyegereje hano kuri Joli TV show Gentil TV show na Mureke TV show uyu munsi twagize tubyita gutaje twagize ivuga butumwa hamwe twarihurije hamwe kugira ngo ubutumwa tuvuge bwumvikane cyane rero aba bantu ndagira ngo subwa mbere mu babonye hano kuri aya macano twese twayahurije hamwe kugira ngo tuze gukora inkuru ku bintu biri kuvugwa hahiye ko umva ko ndumva mpanisha nanje rero tubahaye kaze mwese kugira ngo tubane mu kiganiro umuntu wese yumve ko tumwiyegereje mu bitekerezo mu byo byose tugiye kuvuga nyine umuntu wese abe free kuvuga igitekerezo cyo nuko abyumva rero ndabiyegereje mwese murakoze cyane kirama nawe ikaze yego mama murakoze nawe tuguhaye ikaze murakoze cyane chef umujabisa ni utuyoboye rero hari inkuru zigize iminsi zica ku mbuga nkoranyambaga z'umuntu twamuvuga izina tutamuvuga abantu bose barabibonye z'ukuntu yashatswe agira urugo runini rwo nabivuga mu mezi 2 gusa yarabanyemo n'umugabo we bizamwe sebukwe bizamwe bindi bintu byinshi biza kuba ibibazo aza kuva muri urwo rugo so twese twagiye twumva ibiganiro bitandukanye ndashaka ngo tugire deba tugire icyo tubivugaho uko umuntu wese yagiye abyumva agira icyo bitangaho commentaire yiwe duhereye hano iburyo ngaho biriya bintu wabyumvishije gute ese ntari kuvuga n'amazina yewe oya nta mwanya dufite wo kubwirana oya twasiritse kabisa ngewe nyasiritse sinyobasha kuvuga izina amazina cyakoze yobaha karibu mukamwa kaho hano ariko izina singombwa ubunye oya izina warivuze wavuze ko ari Nyangabe ari Gentil TV show kera bahise bamenye uwo ari uko nukuri ngaho tubahaye ikaze murakoze jewe numva ntaragira icyo mvuga kuko mu muco hagomba kuba kirazira mu rwego rw'umuco hakabaho kumenya kandi gamuvuge cyane kugira ngo microphone bakamenyaho kumenya agaciro k'umubyeyi ijambo baza bita sobukwe ni ikintu gikomeye cyangwa se umubyeyi rero nta mpamvu yo kuja ku isi kwandagaza basobukwe nubwo ibyo bintu mu muco w'ikinyamurenge bishobora kubaho amakosa wenda sinyakana kuko atobaho ariko ntabwo ari byiza njyewe ni nguko nyumva mbere yuko n'ibitekerezo ko nyumvishe kera ikiganiro cyiza kuba mu ikiganiro cyabaye ushingira uvuga ko umuntu atagomba none se so gukorera ikintu kibi ni ngombwa ngo ucece gufira mu mutima tubivuge none ntiwivukana wenyine aho mu gihe sobukwe akora amahano aho afite umuryango utumva afite ikanisa none se wirengagije ko mu banyamurenge muri community yacu sibyo kugira ngo ugende kubwira uwundi muntu runaka ngo sobukwe yagukoreye iki niho bakumva kudafite ubwenge ese wewe waje ubikora ninde bakubwiye ngo urinde ukicukinza none se yamfashe ko wari
ahubwo niwe uba wabiteye byose hari aho yamunyoye kumunyora gusa kandi yakoze n'ibirenze mawe muri icyo gihe rero nawe aba yaragize icyo akora yari afite nyirabukwe nawe yari afite nyirabukwe yari afite umuryango yari afite abandi bantu ariko haba kirazira mu muco w'ikinyamurenge hari ibintu bitaza bikogwa ariko iyo habonetse ababyeyi gito ibyo byamaho bibaho mu majwi ntawe nzi mu majwi ariko wenda ayo mahano abaho nicyo gihe bamwe tuza twumva ku macano ngo bafashe abana babo ku nguvu bakatigwa burundu ariko byo numva ko ibyo bintu bitakagombye kuja ku isi waruvuze kirazira gute niki kizira muri aho ngaho kuko uratubwiye ngo kirazira hariya kundi umva mutamuyivuga neza hariho umwana w'umukobwa waje aravuga ngo sebukwe yafashe ku nguvu databukwe buce baranyirukana inkuru kandi bamwirukana saa sita z'ijoro bamwirukana ku manywa icya kabiri aravuga nti nabwiye umugabo waje ndamubwira nti ngaya ama message reba izo sobukwe azambwira kandi reba izo sobukwe turi mu gukora iso umugabo nti araceceka ntiyagira icyo bivuga aravuga ngo yaje no kumwaka telefone arayizimya kuko ibyo yari yabonye yumvishe ko byabaye ari ukuri none wowe ko kirazira uhaye uvuga kirazira ni kwa sebukwe kuja kuryamana n'umukazana ikizira ni ukubivuga ikizira niki kandi ube honest jewe icyo numva kizira kitaza kibeshegwa kitaza kigira icyo gikogwako n'ibindi rimwe kitaza kinarindukwa mu buzima busanzwe ni ukuntu kuvuga ngo sobukwe uzumve n'umuntu mukuru kugukubita urusha urutugu kandi ni agasuzuguro cyane umuntu mutinyanye kuvuga ngo yagukoze ku rutugu ni ibintu bitabaho uzona rebe no kwifotoza tugo kwifotoza ufashe sobukwe mu mugongo abo basigaye babikora turavuga umuco ko turavuga umuco tawo tukigira warashize muco tukigira habe nakera guhobera ni mwitonde seko mwamwe mama musana no kutabana ko turavuga izubu jase ivuga izubu nizaduka nakera kose waramburaga amaboko kakutyaga nk'umukazana karambura amaboko ganti ibituza nyine ntibyakoranaga kandi habaga hari urukundo rwuzuye ariko wari umuco nyine ugasanga nyine amaboko murarambuye nyine karagukorera nta munkokora gusa niko kuramukanya niko guhoberana nuko reka twumve bano nabo icyo naringize ngo mvuge abahungu bubu kubera icyo kiba ari kirazira umugore wawe nimba kubwiye ngo sobukwe yagize gutya bikorere mwitohoza ubanze ureke kwirukira gusenya urugo kuko warusenye wa mbere niso urumva warusenye wa mbere niso rero niyo mpamvu mutagomba mwama mushuha ngo kurabeshera ngo papa waje wati kuraje kwandika sobukwe kuko iyo kirazira tizihangago yantibaza kubeshera sebukwe okay niho kimwumva izihangagwa niyo mpamvu atagomba kuvuga ngo wihutiyeho gusenya urugo wo kwihutiraho gusenya iso ariko si kuvira mu rugo none ugasa nk'umuhaye marke kuko umukazana mu buzima busanzwe ntaza kugwa kandi umukazana atiyobesha kandi umukazana afite amagambo azabwibwa n'ayatazabwibwa kubera kuko hariho kirazira mbese ushatse kuvuga ko uko njye mbyumvishije uriya mwana w'umukobwa umuhungu yari kugenda akicaza se mbere yuko yirukana yego yashakaga ashaka habe nubwo yosezera ko azindutse yosezera ko azindutse gusa bagashiramo reveyeti cyangwa se message gusa yonyine nimba ibyo bintu biza biba akaza akabyirebeshereza amaso kuko hari igihe ushobora gusenya warahuye n'iryo pepe umugani ya mapepe wa mukobwa uri mu kuvuga ngo ni uriya muntu ngo ni pepe ariko guhura na sobukwe ni pepe ni daimoni iyo ni daimoni iba yaguteye rero niyo mpamvu ushobora gusenya urugo
kuko icyo si ikintu cyo kubesha. I know ahubwo ko nta muntu karaguhisha ku ijambo aho sinzi kubesha niyo simbihamya je simvuga ko kuri uriya mukobwa babimukoreye ko ndavuga ko ivyo ari byo byose mbere yuko asenya haba harabanjije kuba ibimenyetso bigaragara byuzuye bitari byo kubesha zo kumwirukana mbere yuko yirukana habe nuko bamwirukana mbere yuko yirukana haba harabonetse ibimenyetso byuzuye nuko tutazi ko byagaragaye nyine kandi nimba uriya mukobwa harabonetse ibimenyetso byuzuye ko habeshere sebukwe yakagombye no gucana no mwigasho mureke ntunganire muhashe noneho ibintu byabaye bazavuga ngo wababurana ari babiri ngo hari umubaha wigiza nkana uriya mukobwa nubwo yagiye hari akavuga biriya yavuze sebukwe nimba yarabikoze ari ukuri umutima kuramucira urubanza kuramubwira ngo uri kuraceceka kandi ni pasiteri nubwo uriya mwana w'umukobwa yagiye hariya iryo bari mukuru ubundi bitangira n'umuntu ushobora kumwita pasiteri iryo bari ubuzima busanzwe iryo bakura ni ikoti ry'akazi ririya uriya mugabo nubwo uriya mwana yagiye hari akaja kuvuga biriya bintu ariko uriya mugabo ariko aricara aho yicaye aho ariho hose ari wenyine ari kumwe n'abandi umutima kuramubwira ngo ntabwo yabeshe nimba azi ko koko yabikoze kandi mu muco wacu wa kinyamurenge biragoye kuvuga ngo umwana w'umukobwa atinyuke abashe kuvuga ngo sebukwe yaje kumutereka ni ishano ni nka kujya kugwiriweho n'isi kandi ni ijambo riremereye utopfa kuvuga ntaho warihera kuko yabivuze kuvuga ngo sobukwe arije sobukwe kubyarira umugabo ni nka data wawe ni nka so sobukwe na so ntaho batandukaniye kuvuga ngo sobukwe arakwinjiranye arakubwiye ngo ndaje turyamane uriya mwana yarahumiwe nimba byarabaye yarahumiwe yari karyamira ntabwo ntiyari kandi ari ku nguvu jewe ko nabitekereje nimba uwo musaza yarije akamubwira gutyo kurahije ukuri kw'Imana iri mu ijuru uriya mwana ubwenge bwavuye ku murongo ibyo yakoze ntiyabimenye kuko ni ikintu kimurenza imbaraga ni kuko nyoko yaza akakubwira ngo muryamane ni ikintu cyamurenza imbaraga abura uko akivuga abura n'uko akibwira n'uwo yanakibwira mbese ndumva je nta n'umuntu yari kugisha n'inama cyangwa ngo azarumwongorera atewe huye n'iki kigeragezo yari kwatinya kuko sobukwe mu muryango sobukwe atari na sobukwe aza guhamagara nuko garabubugu mbere kera sobukwe yaraguhamagara akavuga ngo yewe mwana ngo ngwire hano ukamugenda uhawe wigungenga ukihanagura ukagira gute ukakora igitambaro ukagira gute ukaza ugenda kakujya ufite amagi umwana Yesu sinobona uko nubabwira ukaza muze yangamagara iki ugatangara kwishaka nk'ibyo taza kuvuga no mwise naza kuvuga ngo yewe mwana urumva kuko arakubashe nawe uramubashe washaka kumugera iruhande ukaza wumva ibyo biragutamurukaho cyangwa yakomanga hari ku muryango waje kumukingura mukubita amaso gutya wabone ko ari sobukwe uzabura mpamvu ko umubiri wose wamuhinduka ikinyi no hibazega ngo araje kukubwira ngo ngaho turyamane oya ibaze kiyo systeme kukuntu yaje oya ibaze nkayo kukuntu yinjiye ibaze ko kuntu yinjiye iryo jambo none banzu rebe no cinema kuntu ko nyine umugabo yazamure oya hari ahantu nagendagera baravuga ngo sebukwe ngo yagezaza uriya mwana ngo kama yambara ngo buriya buhuzi bwo kurarana ngo kamasanga ngo nibwo ese iwe yo batagira ubwenge bungana gute sobukwe haza agasanga wambaye robe de ngo tujya tubutura ngo na dushatse two kurara reka kugira aho ngaho nimba sebukwe yaraje bakarakora ibyo bakoze habe nubwo bomara n'imyaka 10 urumva habe nubwo bomara n'imyaka 10 baza babikora uriya umukobwa tiwotinyuka mu buryo bweberaho wambaye kabutura ngo sobukwe arije yego yakubereye umugabo tiwabitinyuka tiwanabikora ibizari byo zose uragerageza n'ubundi ukihishahisha ukambara ukihishahisha ukagira gutuka ugakora ibyo ushoboye ariko tushobora kwambara robe ngo ugiye guca imbere gute amapepa habe n'umuntu usanzwe utiwogira gusa iyo umuntu yamaze kugira ikibazo reka mbabwire ikindi kintu iyo umuntu yamaze kugira ikibazo ushaka wese azavuga uko ashaka niko cyo zacu umugani ngo yakitse ntabwo itabikora mu okay iyo umuntu yamaze kugira ikibazo umuntu wese azavuga
hari n'abazi buriya mwana w'umukobwa noneho bagize amahirwe babonye aho bamutukira urumva aho naho abo nabo bari aho ngaho bacungiye aho ngaho uyu munsi ariko cyane ndagaye umubyeyi w'umumama nyirabukwe w'uno mwana w'umukobwa uyu mukobwa yavuze ngo umunsi wa mbere yandikiye umugabo aramubwira ngo dore message isa ari mu kunyandikira asanga kuri telefone umugabo yabanje kumutereta sebukwe yaraje yicara mu nzu kurumva uko umwana yavuze yaraje yicara mu nzu umwana yumva ari bisanzwe arateka aramugaburira ngo barangiza kumugaburira nyuma yo kurya niho hakurikiye ibindi umunsi wa kabiri aragaruka ahamagara umugore aramubwira ngo timuntekere ngiye kurara mu gitanda uriya mwana aravuga ngo noneho mu rusengero yavuze ngo agiye kurara ni muwaje noneho nibwo yafashe message azoherereza umugabo kuko yari mu cyaro afata message azohereza umugabo aramubwira ati dore message twatwandikirana na sobo turi mu gucatingana na so umuhungu ati tibishoboka umukobwa aramubwira ati reba iyo profile iriho ni yandi iyo suri hari ni yandi yari yase ariko umuhungu utiyavuye ngo arashobora kuba warundi wayifashishije ni gute woyoberwa inamba zase utazigira ngo arashobora kuba ari undi muntu ariko mureke muvugisha ibintu mubishire umwanya dushaka ko abantu badutuka wenda ngo uko turagira aho tubogamira oya ntaho abantu babogamira nyine tidushaka kugira tituvuge bari abantu kubera tuvuge mu buzima busanzwe bafite ukuntu abantu baba bazi babantu bashobora kuba babe baharibika uriya muvyeyi cyane rwose bashobora kuba babe baharibika uyu mwana w'umukobwa kandi kwa kundi umuntu yasenye nyine ntaba kicubatse cyane rwose yakitse ushaka wese azayikora mu nda rero njewe numva abantu kwanza bagomba kwibaza aya magambo azaja ku gasongero akavuga kuri social media akavuga ngo njewe nyakoze kino kintu atari ubuhamya watanga mu ikanisa uko waretse ariko ukagenda hariya gusebanya ntabwo ari byo icya kabiri iyi message umuntu wa mbere aba yarirutse baragiye ubwo nyirabukwe atarahari nako sorry umugabo atarahari nimba afite baramubi akabahamagara yari abafite nabo bagaza bamwinjirira uzarize umuryango ngo rero kumwisirita kugeza yahamagaye umugabo arambwira ngo ukeneye ko muri umuna wawe sinkeneye ko umuna wawe asubira kuraramo urumva uwo muramu yararaga muri iyo nzu mwitonde iyo umuntu yasenye bariya abantu buriya ko baratuka ariko kuriya usanga ari imfura ari amagambo numvise ko uriya muhungu yashatse barashatse buriya arashobora kuza ikintu kibatandukanya gishobora kuza kugira ngo gisenyere n'uriya mugore wundi bari kumwe harabaye ikosa biturutse ku mugore wiwe atokwihanganira kijyo bamwambika ry'uburaya kandi ubwo buraya ubwo buraya bwakozwe mu mezi 2 noneho kandi ibintu byose ni filime uzi ko akundi filime bazamakora filime ikamishira umukobwa aragwaye no kujanwa bitaro cyangwa se akaba bakorera akeneye therapy nivyo byose ni bitaro bakamuganiriza ataganirizwa bakabanza akagarura ibintu byo kuvuga ngo karahangara abavyeyi hariya kandi arabakozi b'Imana akabireka akobukozi bw'Imana ako kantu k'ubukozi bw'Imana tugashira ku ruhande kubera ko suyu Imana icyo ngicyo gukorera Imana ni kimwe n'ubuzima ni talent gukorera Imana ni talent siko kubera ko niba umuntu aririmba abantu uzubona baririmba abantu bagakizwa ariko bwaca yamara kamwizoga kuvuga ngo umuntu n'umukozi w'Imana habaho gukizwa mu mutima ukabanga jewe ndakijijwe nk'umukristo ariko hakaba n'umuntu ukora itala yiwe aho ngaho ndahihoreye hari n'umuntu nabonye nk'umupasiteri reka naje gusubiza aho ngaho kuko kuvuga ngo ni umupasiteri urumva burya nta murimo wose uzubyuka ngo wama uzuka mu gitanda ngo numara bavuga ngo ni pasiteri oya
biba bifite inzira zaciyemo kandi kugira ngo bamuheze uriya mugabo bamuheze ubupasiteri nuko bamubonyemo ubunyangamugayo nuko bamubonyemo ubukirisitu afite imyitwarire yiwe n'icyatumye babumuheza ico cyo timugitinde kuko sitwe twakimuhaye turakandi ikindi mutirengagiza birashoboka kuba aya magambo ari ukuri birashoboka kuba ari ikinyoma kuko akantu gatoya amata uzareba amata iyo ushize amata mu iveri hazatubwamo akantu kangana akantu tahawe nabona amata yose ukamubona yahinduye isura kubera iki kano kantu karashobora kuba katibukiyemo wasanga uyu mukobwa wenda abifitemo uruhare kuba yopikisha sebukwe cyangwa wasanga ibyo uyu mwana w'umukobwa havuga zarabaye hagati yabo bombi ntituramenya ukuri aho kuri ariko kandi mu muco biteye ubwoba kuvuga ngo ubyuke numara uje kuvuga uje kubeshera somo ico cyo ni kimwe ico cyo turagishira ku ruhande ni shano biteye ubwoba ariko kandi aho twirinda kuvuga ntitwemeze ngo 100% sebukwe ntabwo ari pasiteri arashobora kuba yarabikoze ari impamvu y'uyu mukobwa arashobora kuba atarabikoze ari impamvu z'umukobwa gutekana ari wonyine wamuprovotse ayiwa byoshoboka birashoboka byoshoboka uyu mwana w'umukobwa bako baramushije bakavuga ngo yarasazwe ari indaya siko bahabavuga ngo yari marara tubizi bayishakiye iki oya igituma baba baramushase barashobora kuba barakurikiye imico yo mu rugo rwabo ibyo nabyo timuvyirengagiza kandi uno mwana aje kuvuga yaravuze ngo iwe yashatswe ntiyakuze niko yavuze yaravuze ngo sinashatswe yarakurikiye inyungu niko uriya mwana niko yavuze uriya mukobwa niko yavuze yaravuze ngo ntiyashatswe jewe sinyamukunzi ibyo byemeza kuko ibyo avuga byose ari ibinyoma oya yarabivuze yaravuze ntiyakuze jewe nari mfite ibyaje banki target yarafite intego z'ibyo ashaka kugera n'ubu nicyo gituma afite ibindi akeneye umunyamakuru aramubaza atese ushaka gukora ubukwe kugeza aho mwatangiye gufiyasanya mugera ku rwego rwo gukora ubukwe ese muri icyo gihe wari utaramukunda wari utaramwiyumvisa ngo byari bimeze gute umukobwa aravuga ngo ibyo ntabivuga ntacyo yabivuzeho aravuga ati ariko jewe nari mfite target y'ibintu zanje inyungu zanje nariko mbona imbere nicyo nari nkeneye aravuga ngo se baja muri honeymoon atese bari honeymoon ni mari honeymoon ni honeymoon nyumva ngo ni honeymoon ni mari honeymoon aravuga ngo muja muri yo honeymoon ese mwari mwishimye cyangwa mwari mwishimye honeymoon nuko bose ko barumva arabaza ngo se baja muri yo honeymoon bose bari bishimye umukobwa aravuga ngo ku giti canje sinari bishimye urumva izo zose ni inzira zigaragaza ko nibi bintu birashobora kuba ari ukuri birashobora kuba ari ikinyoma kuko ntiwogeraho ko ukundana n'umuhungu nimba ari se base bakundanye nimba ari base w'umukobwa n'umuhungu bakundanye bakageraho umukobwa agera ku rwego rwo kwemera akavuga ngo bamuguriye ibirongoranwa umukobwa habibona icyo nacyo tumugitindeho mbo bageze ku munsi basohora save the date umukobwa habibona umuhungu utiyasohoye wenyine bari barumvikanye ese kugeza aho baje kwicara hariya mu rusengero bakaja muri iriya yose baza bakora iriya bintu byose baza bakora bikarangira ukira uyu mukobwa hamwe afite amagambo afite uturimi twinshi yaravuze ngo yatangiye kubona ibibazo by'urugo rwiwe umunsi w'ubukwe ese ukiri mu ikanisa wamenya gute kera ubwo rugiye mwe ikibazo banzurake yaravuze ngo urugendo rw'ibibazo rwatangiye umunsi w'ubukwe mwatsi urufunguzo ese mwatsi urufunguzo arabanyikana bibazo kwa urufunguzo rw'ishakoshi yawe ukamumva ko ari ikibazo kibaye mu rugo kivutse uzi ko mu mico y'ikinyamurenge kera kose iyo wakoraga ubukwe watahaga bafunguraga ishakoshi bakamenya niba bagukoye inka 5 n'amahuzo 5 n'ibitambaro 5 siko byari bimeze kera niko umuco wari umeze kera kose ariko icyo bitari kuba ikibazo iwacu wewe wageze ushaka bamara kugenda bakagura ibirongoramo guhera ku rukweto igitambara n'inyambaro yose bakagura n'imyenda y'imbere urumva mu bagabo bakabishira hangaha bakabishasa kirambi ari wanyu bicaye ari wabo w'umuhungu bicaye bakababwira ngo imyenda twazanye ngiyi kugeza ku kirengeti yewe urumva barangiza bose n'amahuza agira amazina harimo ihuza nkuru harimo ihuza ikurikira harimo ihuza ikurikira
kugeza ku yanyu kurumva ibyo byose bakavuga ngo ibi birongoranwa by'umukobwa kurumva bamara bonyine bagasura bakabizi umukobwa ntaza haba ntaba yishaye hari iruhande ngo basego n'abavyeyi gusa bagenda bagakora ivyo bintu barangiza umukobwa gusa bakamuterurira igikapo bakamushirira mu nzu ntaza no gutegeka ariko ivyo bikorerwa hehe ikambere iyo ngiye apana none se ngiye ko uriya mukobwa yarazi ko ari tuvugisha ukuri hano twaje umva hano ta santima dufite nta emotion mureke manze mvuge gutya gatoya mbabare mvuge kano kajambo twebwe hano turi sibyo ta santima dufite ntawe turi kuvugira ngo turi kuvugira side y'umukobwa cyangwa y'umuhungu ese ni gute ushakwa mu rugo umunsi wa mbere muramukaza wa ntacu murapfa sibyo kunsaba urufunguzo ngo mpeze urufunguzo rw'inzu wishakoshi yawe hari ikibazo yari yiketse kirahari ikihe kibazo yari kureba iki yarafite kureba iki iwe niki yarati bareba muramukazi wawe reka je kubwira noneho mumenyega ubu nyine mweko muraba ngo kera kivyo ndishaje kera simbizi ivyo muhamuha ngo barafata ibintu bakabisasa sibyo namateka natwe twakorera mu kinyamurenge nko kibazo ubu nyine joli ubu nyine wokora ubukwe amara ko ngo bagiye gufata ngo ishakoshi yawe bayifunga nawe uzubuza ibintu bibabiri mu kamere ubu nyine umuntu ubu nyine twe ugiye gushaka uzushira mu ishakoshi ibintu abantu benshi batagomba kureba batagomba kubona ariko rero ntiwombwira ngo uriya mwana w'umukobwa yarageze kureba ibyo bamurongoranyije niba bamuhaye amahuzu yuzuye kubera ko atamaze n'amashakoshi icyanatenura mujinya yaramaze arasanzagiza ibaza akadatanga utuntu twose agira urumva we tibyokurakaza jewe ngiye gukurikirana umuntu nyokurikirana uwo muramukazi naba abanyamakuru ndangiye kubabwira umuntu wa mbere wamuhaye ikiganiro jewe niwe nokondana mbere yuko waprodinga bino bintu waprodinga kugira ngo abantu bose babibone ubanza ukabaza imiryango hari abanyamakuru mwumvise gusa kubera batanze ikiganiro byabazana ingorane urabanza mbere yuko umuntu muganira ukamubaza turaganira hejuru y'iki niki kibazo ufite akakuganiriza kwanza mbere ya kamera akemeza akavuga ati njyewe bino bintu je sinyobishira hanze kurumva ibi bintu no mwana w'umukobwa nimba hana bivuga afite depression nimba uyu muntu wazaprodinze ni umuntu ufite oya garuka ukiraho mubanze oya wamusubiza ibyo ntiwoza kunyigisha gutuka iwe yaje kuvuga ukuri n'agahinda kuri mu mutima wawe aho ndamwumva abanyamakuru babigize umwuga rero niho bahabariraga bataraba ubucuruzi ntabo ubucuruzi nyine none kauze views yagize njyewe nije muri content y'uramu ikiganiro cyawe ikibazo si views niwe ni views yagize mareka banza arangize nane ariko ikibazo si views ikibazo ni kiriya mukobwa yavuze kandi bari cy'abantu bavuga mwitonde turaduhana n'amagambo kugira ngo mureke gukorera mu rusaku ni mureke muhasha avuge undi wumva ko afite ijyo kumusubiza ahita asubiza ariko tureke gukora umwe avuga ngo uno mukobwa yasenye urugo afite ibibazo runaka tutazi byatumye umuntu asenya ababaye nyine ingorane zitandukanye umugore n'umugabo kandi zifatika wenda zitari zo kuvugira kuri kamera hari ibyo kuri kamera hari ibitavugirwa kuri kamera ariko ibihaha bivugwa ntibizovugirwa kuri kamera abanyamakuru umuntu uri mu kuryama akabyuka ngo mbaye umunyamakuru nta discipline kurumva nta bintu azi wenda bishobora kumuzanira ingorane bariya numvise commentaire zimwe zihazivuga ngo bariya ngo baba debuting ngo barashobora kuba ngo babaguze aba bakwine ngo barashobora kuba babahaye amafaranga ariko tuvuge mbere yuko bano debut ibishira hariya ibishira hanze nje simvuga ibyo bavuze kuko ntabyo nzi ndavuga ibyo nyumvishije ujya munyamakuru wakoresheje uriya mwana jyambere abarumvise ibibazo by'uriya mwana akavuga ati njewe bino bintu mbere yuko bishira hanze peza abantu mbaza cyangwa njewe ndaje kubaza mu muryango kuko bino bintu nanje birashobora kungiraho ingaruka birashobora kukoraho nubwo babe babishira kuri uriya mwana babe baje kuza kubishira hariya mu muryango rusange wenda umuryango rusange uje kugawa
ariko umuntu ufite ikibazo ni umunyamakuru njyewe yes kubera iki uriya munyamakuru niwe wandagaje uyu muryango wagize ikibazo wa pasiteri ndabaheza urugero Sabe mwakurikiranye ibintu byiwe na Ndimbati bashije Sabe gusa kuko yahaye Firdaus ikiganiro ariko uriya mwana yabonye ubutabera ubwo butabera yabonye ubutabera cyane noneho yabonye birakwiriye ariko ubwo butabera yabubonye kera batatse Sabe kuko yakoze ibita kugwa kuko yanyuze ku bantu benshi ibo banga reka naje mvuga ko uko ndimo mpaye washu ko ndawashyuwe oya umva kubwira tuvugisha ukuri kuriya mwana w'umukobwa yaraje akavuga ukuri uriya munyamakuru takosa afite 100% takosa afite naje nje nkamubwira ngo mfite ibibazo shaka kuvuga agahinda kanje sibyo takosa afite uti impamvu yaje gushaka avuge ibintu turi mu gukora sibyo abantu bari kugenda biyambika amazina ngo ni ba pasiteri ngo ni ba bishop ngo ma reverend ngo manini ngo wati noneho niba bavuga mwumve ko bababeshe biriya bintu ni ukuri uriya mukobwa akenda ubutabera ikintu ahubwo reka naje kubwira ikintu uriya mukobwa atabe mukabishiremo izuzuze ntibakabishiremo ahubwo ni ibyo bintu zo gushira reka je kubwira reka kubwira muha reka kubwira je ikintu mu Kinyamurenge turabazi ba databuka so bukwe habe niyo bari umuntu utagira ubwenge bwuzuye habe niyo babura akakoroboro tiwombwira ngo umuntu iryo jambo yaje kubeshera sebukwe ngo bajyama ibishoboka oya banzureke urabizi kandi nawe ufite nyoko bukwe noneho njewe ko ndavuga kubera njewe naje mfite data bukwe kandi niwe bitwa tuvugira abagabo nawe impamvu twagushizaho nuko we uri umugabo fata vuga ngo umunsi mabukwe wawe urumva ko wogenda ukabeshera nyoko bukwe ngo mabukwe ngo twajyamanye ngo kuri kamera ikindi birashoboka ko uriya mukobwa niba yarafite ibibazo byiwe sibyo yaje kuvuga kandi umuntu wese kuko umuntu wese yogenda hariya umuntu wese ntawutagira ibibazo niba ashaka nuko baba ngo wenda ngo ni indaya nimba yarabaye n'indaya hari ibintu bimwe ushobora kujamo bikagutera trauma bigatuma ukora ibyo utakagombye gukora bigatuma ukora ibyo utakagombye gukora rero ibyo kuvuga ngo uriya mukobwa yabeshe tiyobibesha vuga ngo ahubwo abantu uko baranga kubyumva siko kandi cyanyeretse hari abantu benshi bavuze ko biriya bintu bye hari ahantu nyine hari urubuga mbaho abadamu bazavuga bakavuga ngo bari abana ngo nuko babonye aho babivugira nuko babonye aho babivugira dufite inyungu zacu dufite inyungu dufite inyungu z'ibintu byinshi zifaranga icyo nari ngize mbabwire mbere yuko waprodinga ikintu sinyari mvugiye bariya kuko bariya ba Sabe yarabivuze bibona ubutabera ariko aho gura singiye kuvuga ngo ngiye kuba kontere ya bindi sibyo ngiye kuvuga sindi umunyapolitike sinza nja muri ibyo nari ngiye gutanga urugero gusa bivuga ko abarabanjije takosa ry'umunyamakuru wasanga ari n'abajije imiryango ashobora kuba yarabibajije namaho cyangwa se ubibazana icya kabiri abantu ibintu bivugirwa kuri social media muzoza mumenya ngo nubwo njewe ndi umunyamakuru nyaprodinga ibintu umenye ngo hari igihe ushobora kwa prodinga ibintu akaruwe bigiraho ingaruka wa muntu wabivuze akaba umwere rwose kuko ibi bintu nubwo tuba tubivuga birakora ku rugo rwa uriya muhungu umugabo w'umwana sinzi izina ryiwe ngo ni Shaka niko yavuze oya aje simvuga izina ryiwe uyu nguyu waje gutanga ikirego mugabo we ngo ni Shaka niko yavuze bino bintu ko barashaka gusenyera kandi ngo yarashatse yasenyiwe nabanze akomeze asenye ngaho nagasaga ariko sobukwe hari haracyari amapurusa menshi yo kuzosubira muri ra rugo wenda nimbura yamuga atamushatse ugusubira mu rugo kandi yarashatse nagasaga umungu yarashatse warashobora kumushaka kubera umuco mwiza ni gute yahise ashaka ahubwo bano kandi namwe ngiye kurangiza ndasohotse turagiye mu by'inyungu zacu zinjiza ifaranga noneho icyo njewe nari ngiye kuvugira ahantu urugo rusenyuka ku mezi abiri
muhashire point d'interrogation yego ku mezi 2 mutabogamye gusa akandi kantu ibaza urugo rusenyuka ku mezi 2 ku mezi 2 mu banyamurenge oya bimaze imyaka 2 basenyutse mu mezi 2 umukobwa aragenda yagarutse ubu nyine imyaka 2 basenyutse nuko wari umupasitori oya umuhungu yashatse umukobwa bagize igihe kingana tawuzi igihe yamushaki ayaye we kera umuhungu mu myaka 2 yarabonye fiancé gute yari afite icyo gikomere no yari afite kera umwana wavuze n'umugore yarashatswe handi umugabo ni washatse yes umugabo we ndamushigikiye icya kabiri urugo rusenyuka mu banyamurenge amezi 2 ku mezi 2 ariko papa sava akurukura ku mezi 2 ku banyamurenge umugabo w'umukecuru wakiriye muri hani mu rutagwari ruhari simvuza andimo oya ezana iso wanya akagupataniye musaza wawe akagupataniye ukagenda ukasazira kanswe wewe wipataniye ngo waje ku nyungu zawe izi nyungu ziyazize rero wazigezeho. Thank you so much. Urakoze cyane. Mureke mbabwira kandi kantu umuco wacu w'abanyamurenge uragoye utandukanye n'imico y'ayandi moko yose. Umuco wacu w'abanyamurenge ntuhuye n'andi moko yose. Timuruza andi moko agira imico yayo yihariye, ariko twebwe abanyamurenge tugira umuco wacu utandukanye n'andi mico y'abandi. Kandi twebwe sinzamenya ikibazo aho cyavuye. Mu banyamurenge tugira ubufura tukagira n'ubunyangamugayo, twarangiza tukashiramo n'ubukirisitu. Kurumva no tukavuga ngo ese ni urugero nk'uko uyu mwana yazanye ibi uyu mwana yazanye uyu ni uwabivuze, ariko babikorerwa mu abatabivuze nibo benshi kandi apana kuvuga ngo ubu nyine kera sindi uwa kera no birahari dufite bakabita ngo kazanura hari umuntu uzabaye i Burundi aho kuva kera byamaho, ariko mu muco ntawihutiraga kubivuga. Waravuga ngo se nimbivuga barangira umusazi ikosa ntiri bijya data bikorera bijyanje. Urumva kubera ko nabivuze kandi ntuwogira n'unabibwira nta n'uwo nagisha inama ngo umubwira ati data bukora mu bipimo urumva n'uyu mwana yapfiriye mu isoni. Uyu mwana yapfiriye mu isoni, ariko niwo muco kuko uyu mwana gasiwo wa mbere. Hari n'abandi bari imbere, hari n'abakuru bamuruta, abakecuru zagiye bibaho, ariko barabicecekana. Niho nababwiye ngo umuco wacu utandukanye n'umuco w'ayandi moko. Aho ukabona ari wo muco mwiza wo kugira ngo umuntu yicwe mu mutima. Ikibazo twebwe tugira nje warurangije nari ntararangiza. Okay nga nito nari mbabwiye ngo umuco wacu uragoye. Umuco wacu juje hari ukavuga ngo kamvuga ukuri bakakwita umusazi cyane, bakafata nkaho uri igihoho uriya mwana kera tibaba bakiyabana avuga ngo uriya mwana bazama ngo uriya murara ngo bari abantu bo kwa runaka ngo nuko bateye ngo niko bateye ngo se ubundi bariko baje gushaka hariya ngo batabazi bakama kwita kera kibaye ikibazo cya wa mukobwa cyangwa cya wa mpungu kibaye ikibazo cy'umuryango. Kandi nanone ntiwirengagize kuko niyo nabivuze uyu muryango uvukamo ugira ikibazo, uyu muryango washatswemo nawe ukagira ikibazo. Imiryango yombi bikeri bayagize ibibazo, ariko kwebwe abanyamurenge ico twanga kuvuga ukuri. Ya nico kibazo cyatubereye, nico kibazo cyabaye imbogamizi. Ntimuruzi n'uyu munyamakuru nkakura muhosha yaravuze. Uyu munyamakuru atiko naje namugaye impamvu yatinye mugaya ni yihe. Uyu mukobwa akimara kumuhamagara akamubwira ngo ngwino kubwira ikibazo ufite, akaza akamutega amatwi. Uyu muhungu akumva niba ari umuhungu niba ari umukobwa simuzi, agategera akamubwira kira kitu cyose uko urugendo rwe rwatangiye naho rugeze. Urumva uno munyamakuru mu muco wacu yaje kubifura no mugabo uyu wamukoresheje wari kumuganiriza umunsi wa mbere. Oya ntaba yarahamagaye famille abaragiye ruzima ntaba yaramuganirije umunsi wa mbere bari kuri kamera. Abaragiye ruzima maze kumubwira nkuru ya tuziga ko atamuganiriza, ariko nanone niyo babikora aba yaravuze hariya. Abaragiye bakimara gukora icyo kiganiro wa mugabo uwamukoresheje ikiganiro akamwemera akamugatoke ndabyumvishije ndagweza undi munsi tuzosaguhura. Urumva yarangiza uyu mugabo yaje kuba ariko reka ndeke kubivuga gutyo. Yarangiza akagenda kegera sebuko akamubwira ati muzehe baza witonde hari ikintu ushaka kukubaza ngaho mukomeze hari ikintu numvishije cyateye ubwoba kandi
hari ijambo nyine kakwa kundi muhasha hari ijambo ushobora gushara kuri kamera ejo kazakugaruka akabari we bigaruka byumvikane kuko usi umunyamakuru asa n'uwari ushigikiye umukobwa kuvuga ngo shira bino bintu kumutandaho urumva ariko kandi iyo abantu kero ubugira twataye umuco twabyo tukigira ariko nkambere kose uno munyamakuru aba yaragiye akegera sebuke cyangwa akegera umuhungu akamwatesesha ibi bintu umugore wawe yambwiye urabizi zarabaye n'ukuri wasanga wenda yarabimubwiye kuko urumva ikiriya kiganiro kimaze 2 days kiranashira tiyaramara n'iminsi 2 ariko kera cagiye kumutandaho none se wo gukumva kuko uriya munyamakuru mureke babwize ikintu cya mbere cyabanje gukorwa nuko habanza kuvuga amakuru yaramubwiye mbere yuko amateka kamera izo zose ngo atazareka baza witonda uyu mukobwa yabwiye umugabo amakuru siko yabwiye umugabo amakuru amubwira amarorerwa isahaza kumukorera uno muhungu ntiyabyumva kurumva ntiyabyitaho abona ko umukobwa yasaze ahashaka kubeshera arabyihorera ariko ikintu kigarutse kabiri yewe uyu kandi ntikigarugwe na wa mukobwa kikazanwa n'umugabo none umugenzi wiwe uyu muhungu aba yaravuze iyo aje kubimenya urumva jaho mpagararira uno munyamakuru aba yaraje agahamagara umuhungu akamubwira ati se inshuti yanje wamenya amakuru niki muhamupfa n'umugore wamenye ico sobuko yakoreye umugore wawe numvaga kera yarashatse nta mpamvu zo kumuhamagara kuko kera yarashatse kugira ngo bishe hanze kugira ngo bishe turacari mu muco imwirengagiza umuco suko yaje kubimubwira kuko umugabo wa mukobwa atabizi ariko mukuri guhari umuco ibi bintu tiba byaragiye kuri kamera nimba zaranabaye batubabarire tuvuze ngo ntibyabaye nimba zaranabaye ubwo nyine umunyamakuru ntako atagerageje yaba yaragendeye sebuko inama yaba yaragendeye umuhungu inama ese wewe ko avuga ngo byoge uno mukobwa yomugize uno munyamakuru yokoze aba yarakoze ubu nyine nawe uri umunyamakuru reka kubwira gice umunyamakuru aba yarakoze umunyamakuru yari kumara kuganira n'uyu mukobwa akamuheza amakuru yose ukuntu byagenze yamara akamubwira atoke ndabyumvishije ihangane ejo tuzosubire dukore kino kiganiro akamuheza kakanya kugira ngo asubire inyuma umunyamakuru asubire inyuma aje muri wa muryango wa mukobwa ashazwe namara ashika baze umugabo abwira umugabo wa mukobwa mubaza ati sewe ibi bintu umugore wawe twaganiriye yampamagaye turaganira ambwira gutya ibi bintu urabizi cyangwa tubizi umugabo akamubwira ati ndabizi cyangwa simbizi aho yamaraga umunyamakuru akabwira umugabo wa mukobwa akamubwira ati jewe yampamagaye nk'umunyamakuru ashaka kuja kuri kamera kurumva none hagati aho ngaho mbishire hanze abaza umugabo umugabo ko ndagukurikira njewe akabaza wa mugabo wa mukobwa kugira ngo ibintu bije hanze ejo batazavuga ngo umunyamakuru washigikiye no mukobwa cyangwa kugira ngo bino bintu bije hanze bavuga ati yeme umunyamakuru w'abandi yaragerageje kwigisha n'umwana cyangwa yagendeye runo rugo inama ntibzashoboka kuko amazi yari yarenze ikombe kurumva noneho uno mukuru abano bantu ba nyiri rugo bakaja kubona no makuru kumutandaho ariko bari bayaje ushatse kuvuga ko ano makuru batari bayazi bimaze bari bayazi urumva ariko bari bazi ko ari bonyine abere ari itari mu cyo kibazaho waruze ngo kuramukurikira gute mva nkubwire nabyumvishije mbese we yarashatse kutubwira ukuntu uriya munyamakuru mbere yo gusorera sibyo yari kubanza akaganiriza famiye ariko tuvugishije ukuri none mureke tuve kuri bari neza kugira ngo twese twumvikane kuko tiwombwira ngo umuntu aje kukubwira amakuru kariya umugabo kera yarashatse ngo reke gutange ese oya yereka ukubwire kuko ukico waruvuze ngo yohamagaye uriya mugabo akamubaza ese uriya muhungu namubwira ngo uzone ukuri cyangwa namubwira ngo wayo nayo makosa icyo gihe ahita deleting avuge ngo uno mukobwa yabeshe oya sinariko cyangwa uriya muryango kuvuga ngo babanze bamenyeshe tugiye kubata kwa rubanda ese boshimuta uno mukobwa se ibyo munyamakuru yoga ibibazo bakamwaka ibikoresho byiwe bakabimena kuko bamwatse evidence kandi uriya mukobwa yaravuze ngo nari ifite evidence cyane rwose bamena telefone ikintu kimwe hariho ibintu bibiri gusa ino famille y'abantu ko turanywa gakawa iwacu niho yabaye umva ubu nyine hariho ibintu bibi ino famille bano bantu ino famille y'ino mukazana wabo bakoze se nuko bano bantu famille y'umuhungu yakoze ibintu bibiri bigaragaza neza kuno mugabo yoba bino bintu zoba zarabaye ikintu cyambere nukuntu bamwirukanye saa sita z'ijoro nuvuga ngo umuco
iyo ikintu cyaje mu muco abantu bazakiganira mu muco nimba ikintu cyaje mu mwijima abantu bagomba kukivuga uko cyaje sibyo uno mugabo w'umunyamurenge ni gute yosohora yagiye gushaka umwana w'umukobwa bakagenda bakagushakira umwana bamara bakaza nashaka aba yarabaye indaya ibyo nimba bari bashaka kumwirukana bari bafite uburenganzira kuko bamwirukanye siko bari gufata uno mwana w'umukobwa sebukwe akamufata akamusubiza iyo yamukuye niko n'ubundi bazagira bazafata umwana w'umukobwa umuco bazafata nimba tuvuga bagize ikibazo jori mu muryango wawe sobu iso na sobukwe baza bahamagarana bakavuga ngo umwana wawe biranze subizayo ababyeyi bakamenya ko umwana yatashe ariko ibaze wari wawe niho habe n'umwana utagira ababyeyi nta muntu uramusohora saa sita z'ijoro birashoboka icyo ni icyambere icya kabiri kuvuga ngo bamwatse telefone barayimena niki bari bazi ikintu kiri muri iriya telefone ahubwo ibyo ni ibimenyetso bibiri kubwira ikindi cya gatatu uriya mukobwa igihe yatashe ntibahamagaye famiye y'umukobwa biraba byinshi bitatu ikindi uriya mukobwa yaje umwana kugeza yagize trauma ta telefone ta communication aragenda yangara aja kugera iyo ku mupaka bagize yaje gusinzirira mu modoka ngo jojo sibara nani ngo jojo nizi umva barabo tutubavuye kubera ko ndama numva ndaraka namara kuvuga ngo umwana usohoye umwana w'umuntu saa sita z'ijoro uturiya kera ko ndamubona naraka umva umva ikindi uriya mukobwa yaravuze kurumva ngo sebukwe yagiye iwabo ngo aza gusaba imbabazi ngo baravuga ngo aratanga inka zibiri z'iki ese yaje gutanga inka kabuka ubundi mukobwa yahukanye yabaye ikirara iwanyu mwebwe famille wowe inka z'ikiri uratubyaye badutegeye wowe uratubyaye uradukuriye uzi n'umuco kuturusha ese uyu mukobwa yagiraga ikosa ni wabo umukobwa cyane wabo hungu baza gusaba imbabazi kugira ngo bazane iyo nka y'iciro kuko yavuze ngo sebukwe yaje iwabo gusaba imbabazi n'inka zibiri uriya mwana w'umukobwa wabivuze nimba mwarabyumvishije namwe ko nabyumvishije none biriya bintu bikorwa gute iyo umukobwa yahukanye ari uri mu makosa iyo umukobwa yahukanye umugabo niwe uzuja kumugarura urumva umukobwa azashaka akabwira iwabo akababwira icyo bapfuye n'umugabo yamara kubabwira icyo bapfuye n'umugabo akagenda akabaho iyo ngiyo iminsi itazi gaca umugabo bakamubwira ngo n'ubundi turi busenye uja kugarura umugore umugabo niwe uzuja kugarura umugore ntabwo iwabo b'umukobwa aribo baza gusaba imbabazi kwa sebukwe urumva sebukwe ibyo yakoze ntabwo yakoze amakosa niwe bakagombye kuja gusabira umuhungu wiwe imbabazi kwa manyana yiwe reba noneho reka mbabazi ikintu kimwe namwe jewe iby'ubusimbiza ariko mwebwe murabizi ese uyu mukobwa we wagize iki kibazo yagize urumva yamara kugira iki kibazo yagize mu bantu b'inshuti yari afite mu bizegwa yari afite ese nyina na se nimba ariko abona ko abwira abandi bakabishira hanze ese ni gute yananiwe kugenda ngo yegere nyina ubundi umwana w'umukobwa iyo washatswe ibibazo wahuye nabyo mu rugo kurumva uzuza ukegera nyoko wamara kwegera nyoko ukamubwira ati mama we narashatswe ariko mu rugo rwanje nuku ibibazo ufitemo n'ibi nyoko akakubwira inama aho utarabibwira nyoko bukwe nyoka akakubwira inama nyoka akakubwira ngo genda mwana wanje wihangane cyangwa ugenda gwire gutya iki kintu kizakemuka birashoboka ariko se uyu mwana w'umukobwa we kubera iki atizeye abandi bantu bose yageze aho ananirwa no kwizera ise na nyina icyo kibazo yaravuze igihe ngo bazamutonganye aho ngaho abonye kera ibintu bisa n'ibitoroshe icyo gihe yahise afata mesaje ziwe ahita azaplodinga zose azohereza se oya tizagiye nawe yaragiye kuzohereza yaragiye kuzoherereza se hari bamugira inama ese wowe uno mukobwa ubu nyine wewe nushaka kuba uri mu rwego rw'ubunyamakuru ubu nyine uriya mukobwa yoza kukugira inama uwo mugiriye uruzo no mwana jewe iyaza kungisha inama mbana aramubwiye ati mama we wahuye n'umusaraba waho isi yakuguyeho ariko byarabaye urabihanya ko byabaye ashaka ubutabera
ashaka ubutabera icya mbere nari kumwereka umuryango kumubwira kurumva kamubwira ngo mu muco w'abanyamurenge iki kintu tikibaho hari benshi babikorerwa ariko bagize gute bacecetse vuga gusa ngo ibihe byarahindutse ibyariho kera sibyo biri ubu nyine abantu bari gukunda ngo niba hari ikosa rikoze rigaje ku mugaragaro icya kabiri nari kumubwira ngo turi abakirisitu urumva so bukwe ni umuyobozi ni n'imfura ni n'umugabo ukuze ndi muri mu rugero rumwe urumva baza wumve n'imfura ni muri mu rugero rumwe kuri wowe yabaye umuhemu ariko ku bandi bamufata nk'imfura urumva ihangane mama ariko iki kintu si cyiza ariko wa mugani hari aho umuntu ashobora kugira umuntu inama hari naho unaniwe ariko kandi kunakusha kubivugira hariya kubera agahinda uyu mwana yagize karenze kwemera icyo si ikintu wobeshera umugasi icyo kubesha cyo gusa byarabaye kandi umuntu ukarabiburira umuti nuceceka bizakwafekte wewe kuko byanamuafekte wowe uzapfa mu mutima urumva biriko birakwisha wewe mu mutima urumva ariko kandi ya jora ariko kirakora jori ubwo ngubwo wewe yawe yuzuye nyangabiri taco reka jora aragenda arabidusendera okay uno mwana yapfuye mu mutima ikiganiro kimwe ikingiki ko gishusha undi ni ikiganiro kimwe reka mashe biraza ariko byataye ko retiye tubizi ikibazo ibu stopping hagati urabizi ko unyuma mu kandi kiracari ega nazanye tunariko mbonye hazanye zira plastic wewe wazanye cya gikombe mwigeze kumweramo na kora kapati tukora kamata nawo mwege muhamuvuga ngo usaba pasteri uzi ko hano hariho umugabo apana hano iwacu muri Amerika agira cyateye umukristo w'ibintu amare yamahaguruka mu ikanisa ngo ari umuntu waciye inyuma y'ikanisa wakoze icaha tugomba kumutenga kumuhagarika so kumuhagarika nyine naho gakomera n'igikorwa cy'igishegabo mama nyama watu baramutenga uce umupasiteri uwo mukobwa ntaho ubwo se ninda guhenda mama ni wawe ndi wawe kurantenga gute kandi ari wawe watenga baradutenga na bi umupasiteri bana baje gutenga oya ari hagurutse mu kanisa aramutenga n'aba baramutenga umukobwa garababwiraga noneho ganikizoga amashatse kuvugaga ngo bahishi bace ko umukobwa ganiko yamatse kareka kuvuga umuntu bamutenga ibintu zarahindutse isi yarahindutse isigeze kure kera kose umuntu yagaza ko rikosa kw'iryo ngiryo akaja muri baraza y'ikanisa bakabanza bakaja muri baraza y'ikanisa bakaciga bakavuga ngo se iki kintu mbese bagaterana amagambo mu ikanisa urumva muri baraza bagaterana amagambo bakavuga ngo se gute tubigire gute bakageraho bonyine bafata umwanzuro bakavuga ngo igikwiriye ni iki ureke gukora iki ngiki bagize iki bakoze inama yabo y'abayobozi bakagikora ariko sasa ikibazo kiri ubu ibyo byarashize ntibikibaho ningaho bitakibaho zino umupasiteri amakanisa y'isi yuzuye ibyo tubonesha amaso bimwe byabagaho kera twari tuzi ubu ntabyo bikibaho kandi si amakanisa yose tuyashinja yose ngo ntakibikora ariko 90% abapasiteri ko barimo gutera abana b'abakobwa bamara abantu bagatenga umuntu wagize niho batuvuga ngo ibihe byarahindutse rero ibihe byarahindutse ntawe ukimenya impamvu ibyo bakoraga kera impamvu batakibikora ubu nyine urumva kandi ubukirisitu si ikintu cyo gupfa gufufika gusa ni ikintu kija ku mugaragaro gikorerwa ku mugaragaro ukuri kukaja hagaragara n'ikinyoma kikaja hagaragara ibintu byarahindutse bimaze guhinduka nibyo byibi byose mwamubona izingaruka zose zigenda zigaruka nuko abantu batagiha agaciro ubukirisitu kera kose kuvuga ngo umupasiteri witwa pasiteri washizwe hara ku gatuti bakamubwira ngo ni pasiteri bakamusuka hariya amavuta biragayitse kuvuga ngo akora iki kintu ntiwanabasha ntiwanagitinyuka ariko kubera ibihe byahindutse biroroshe kurumva
ubuyobozi bw'amatorero bamwe bamaze kumufata nko kujya kumushinga nko kujya wambara ijire y'akazi ukaja mu kazi bisanzwe mukanya ukayambura mukanya ukagaruka ukayambara ni nkako byabaye njyewe uko mzumva noneho tugire turangize n'ikiganiro twavuze amajambo menshi ariko mu by'ukuri dushireho umuco dufatiye mu byavuzwe n'ibyigeze kubaho twigeze kumva kuko hari ibintu bize biba mu muco wacu bigasa nkaho bitazabivugwa kandi ari amakosa kandi ari ibyaha ugasanga abantu bafite akarengane mukorerwa ibintu ariko ntushobora kubivuga nubivuga uraba umusazi bakwita igipfu bakwita igihohotera ikiroroge ariko kwari ukuri rero icyo twovuga ku bwoko bwacu mu by'ukuri ibi bintu bigende bihagarara kubera ko muzareka nitutabivugaga ntabwo bizamenyekana uzoza kuvuga ukuri kwawe n'ibyo bagukoreye bagutuke umwana hariya bari kumutuka hariya bari kumwataka ngo ni indaya ngo n'ubundi yari asanzwe abikora kandi ari kurengana afite akarengane kiwe rero kwitwaza amazina runaka y'izo mukora ngo ntimwovugwa ngo ntibakuvuga kuko uri umuyobozi runaka ntabwo bari bukuvuga ibyo bintu bigende bicike tuvugisha ukuri umuntu ntabwo ukora ikosa umuntu ni gato icyaha ni gatozi umuntu nimba akoze ikosa bareke kureba ngo umuryango w'uno mugabo bafata uno mugabo bamuhane kwanza nta mukobwa yasabye n'ubutabera bafata uno mugabo bamuhane abapasiteri bamwicaze bicaze n'uno mwana abihakane baza n'abagabo b'imfura bazi guca urubanza bumve neza aho byaherereye ariko bareke kuvuga ngo umuryango ngo pasiteri nimba pasiteri akoze ikosa agahemukira ku mwana w'uruhinja none kuri uriya mwana kera icambere uriya mupasiteri yamwiciye ubuzima kandi mu banyamurenge kuri uriya mwana gushaka ko biragoye umupasiteri afite urugo rwiwe n'umuhungu wiwe yubatse bivuga ko yashatse kwicira umwana w'abandi byose biragaragara kandi birumvikana uyu mwana yagize ikibazo kandi abantu twiyamye abantu bakomeza kumutuka kandi tumuhaye pole ku kibazo wahuye naco mama wihangane ikibazo gikomeye ntabwo tukuzi ntitukuzi n'uwo pasiteri tumuzi ariko mu by'ukuri wihangane wagushije ishano rimwe umuntu yonanirwa gusobanurira undi muntu gusa Imana izakurenganura kandi ikindi hariho ababyeyi benshi bavuze ngo biriya bibabaho uriya mwana we yabaye intwari yabivuze kuko uriya mwana nashaka nimba naho abantu baba babyitwaza ngo yari n'indaya kuko waruvuze aho none se nimba yarari indaya biheza sebukwe uburenganzira turakoresha izo zindi biheza sebukwe uburenganzira bwo kuza kuryamana nawe bwo kumusaba ngo nawe ni indaya oya reka mbabwire mbaheze urugero nategereye ikiganiro cy'uri w'amasimbi amasimbi aha yavuga ukuntu umugabo yaje kumushaka aranamutuka bikomeye ndamutegera ririya pepe afite cyane neza mukurikirana naramurebye cyane naramubonye sinza mureke mbabwire mureke mbabwire muruzi hari ibintu abantu bashobora kuvuga bakagira aho bagarukira hakaba n'ibindi bintu urebesha amaso ukabura igisubizo turuzi ko uriya mwana w'umukobwa nishaka namuvuga oya nyamwiza niwe nategereye narengeye kubihuza n'icya nyamwiza nategereye nyamwiza havuga ngo ukuntu umutabazi yaje kumushaka icyambere tibangana mu myaka iyo nikosa abanyamurenge tugira yo gushingira abana ku bantu batangana kandi afite uburenganzira bwo kunanirwa kubaka kubera ko yaravuze ko wenyine ngo yagiye kumutega ku kigo cy'indege ngo amukubita amaso ngo yamaye mva ko umubiri wose uhinduka amazi ati nayo ubwenge aho bugiye ati ko nari muzi siko namusanze icya kabiri avuga amabi uriya mugabo yamukoreye niho yarikwaje kumubaka ngo ni ipepo rikomeye ririya ni ipepo uyu mwana nawe yatewe yahuye n'ipepo rikomeye kuko iyo ataje uyu mugabo wafashe uno mwana ku ngufu iyo ataje kuba ipepo icyambere aba yararebye urwego akareba urugero rw'iyo ko rudahuye n'urw'umwana icya kabiri umukazana wawe umugore w'umwana wawe ntaho batandukaniye n'umuhungu wiwe ariko yemwe muzamureka tuvuge ibintu tubishire ku mugaragaro kugira ngo abantu bakire imitima nimba umuntu atihaye agaciro ese wowe niko tuzamuha agaciro icya kabiri nimba umuntu atarebye umwanya arimo ngo afate ya ntebe arimo na rya zina yitwa ngo aryubahe avuga ati ndubashwe mu muhana
icya kabiri ndubashwe mu muryango, icya gatatu ufite abantu nyoboye. Ese bano bantu nibabyumva bazotekereza iki? Ese bazafata ese nzasohokera hehe? Ibyo bintu ukabirengaho ukaja mu mwana w'uruhinja yewe ku mwana wawe ntaho atandukaniye n'umukobwa wiwe. none se tibangana n'umugabo Gusa uno mwana aje umukobwa ikosa mushinja mama wakoze wabitse ibanga rirarenga. Ntabwo uba warabitse ibanga ngo ritware imyaka 2 yabivuza. Kandi nanone mu gihe wari wamuwe kubikira ibanga kugeza n'uyu munsi ntuba warivuze, kuko n'ubundi iyo uje kubivuga wa munsi byabaye, wa munsi bagusohoye mu nzu, abantu baba barabyumvishije, abantu baba barahagurutse, abantu baba baranakugwaniriye. Ariko ibaza ukuntu wacecetse imyaka 2 gashira, papa wawe atabizi, mama wawe atabizi, abavandimwe bawe batabizi. Ariko garero ibyo nibyo kosa gusa wakoze. Ariko ibindi wakoze wabikoze. Mureke tugane ku musozo ibintu umutwara guma kubisubiramo ukumva ko birakomeza izindi nkuru zoba nyinshi. Mureke dushire ku musozo tunarangiza nyine dushiraho ndangiriza. Nimba umuntu yakoze umuntu bagenda bazoza ibyo kubanga abantu bagende ngo bazabaceceka bari mu kumara ngo twege ngo abanyamurenge bagira ngo abanyamurenge ngo tutatu ibyo bintu. Hari abantu bamwaza ngo se ukivyo ukamuja kuvuga ngo capacity ariko pastor nawe n'umuntu nk'abandi nyine pastor nimba gusa ari pastor ariko uzo kuvuga umuntu wese nazakora ikintu akoze abantu arico bazoza bacitirira umuntu apana umujyana bibashire n'izina ryo pastor babanza bareke bakuvuge nkawe kandi zo kubanga abanyamurenge nimba uzoza wumva ubu nyine harageza abantu intama zirobanurwa mu ihene. Urumva nimba umuntu ari pastor ariko ari ihene bagomba kumupasitira bakamushyira mu ihene mu ngurube bakamushyira mu mahene. Urumva nimba hari umuntu ari umushumba w'abantu uri umuyobozi w'imitima wamanga ugashaka ko Yesu yavuye mu ijuru gusa aje kugira ute aje gutwara imwe gusa yasize 99 aza gushaka imwe ariko ngwiwe yica umwana umutima namara ngo agumane intama 99 kandi Bibiliya izivuga namara umwana umwe iwe aruhe yicwa uzko depressiza yica abantu sivyo umwana ruhafe Bibiliya izivuga ngo muzatinya bisha imitima yakwica umubiri nta kibazo ariko uzatinya wica ubugingo. Urabanga uno mwana afite umutima ikikwereka yagize depression kugezaho yarababaye aruhe kugeza umwana hababara inda ihitivamo. Urumva ibaze kuvuga ngo ufite inda tuzi nimba ari y'umugabo cyangwa nimba ari 100% ni yasebu 100% ni yasebu. Urumva sebuko nibo babanye igihe kinini icyo babanye sebuko umugabo we babanye ibyumweru 2 gusa ahitaje mushaka sebuko nibo basigaye. Ariko niba byo kuzoza umuntu ashaka umuntu agapfa kugenda ni hawe nabyo ni ikindi kibazo kazabivuga. So abantu mwadukurikiranye mwakoze kubana natwe mu byukuri ibi bintu twabivuze tugamije kubaka ntawe twashatse gusenya bari bukurikirane kino kiganiro yaba umupasiteri yaba abagize amakomantere babishiraho ntawe twashatse gusenya twagendeye mu bintu byavuzwe kuko twe ntabwo tubazi njewe ku giti cyanje hari uwo muzi muri mwebwe ari uwo anje ari uwo ndebare bose nta muntu tuzi taho twabogamiye twavuze ukuri nuko tubyumva. Rero ku bantu twabanye ku bantu mwadukurikiranye mwakoze cyane kubana natwe woba ari ubwa mbere waje kubana natwe uri mushasha ukora support ugakora subscribe ugasharing ikiganiro ukacumbisha n'abandi mugatanga inkunga tugakomeza tugatera imbere abanyamurenge kuko twari dusa nkaho twasigaye inyuma kandi mu byukuri natwe dufite ubwenge ntabwo turinjije cyane bigezaho dutangiye ukandagirwa ku mutwe. Ariko ku bantu mwese mwakurikiranye ikiganiro God bless you so much. Kandi umuntu nazo atanga ikiganiro cyo nk'uno mwana abantu bagenda bareke kumagwata ngo yakoze amakosa kuba yavuze nk'abiriya bintu yagize utayagize umuntu nazo nibazo zamuvuga yakoze ikosa giwe ni ku giti ciwe. Ushaka kwifata neza yifate neza ushaka kwifata nabi umunsi bazomuturu bazomushira ku mutandaho rero apana kuzamara ngo bavuza abantu kandi kantu turacarimo dushingira kandi abakobwa baracariko bashaka abana b'abakobwa ni mugende mube maso cyane mube maso. Uyu yahuye n'intambara arabivuga ariko hari undi ushobora guhura navyo agaceceka. Ni mugende muzamo amaso
so bukwe nakwinjirana wama wirukanka usohoke wirukanke kabisa ucebure numara wirukanka kana kuvuga ngo data bukwe yinjiye kuko kanta tuzomenya nimba yaje kumuhoro cyangwa nimba atari nubona so bukwe twabona tukiruka uza wamuhagarara hara ku muryango umuvuga n'uhagaze hara ku muryango kuko mukanya kangana gute ho muza no uruza umushyitsi wese udateguye gusa ubona ukamushenda uyaye so bukwe nimba kukuramutsa mubaza tese muze na amahoro ariko umubaza uhagaze hariya uwa uteganya kuvuga ngo yogira ngo he nawe ukamuhoro iryo jambo gasubiremo akajambo reka subiremo akajambo narivuze ngo abana so tubona ba data ko baraje ko dushingiye abana bacu murabizi ko abana biwacu baza bashaka ari batunga amayeri gusa nyine bunyine bamaze kumenya amayeri ariko kandi so bukwe ninjira mu ukabona uri wenyine umushende turaseka ko turishekeje no kupima ukabona so bukwe arinjiye mu nzu muze na amahoro uzamurageze muze na amahoro akubwira kuko nta cyizere gakiri none se nka pasteri kandi akabasise bukwe w'umwana akabyizeruka kurumva wewe ubike niba harakantu bazusetsa urabangura mwana abantu bazavuga keri nkurikirije abantu ngo gufata uriya mwana ngo kungufu ngo niwe wafashe pasteri ngo se umuntu ngo yofata umuntu ngo kungufu aho tamaze amasohoka garakubwiye kurumva utokwa muhwerera aho ngaho yagutungusha iryo jambo kuri kw'Imana tiwobasha kumusubiza wagugurana na sobu tiwobasha no kugura imbaraga zo kwamaze gushiraho tukamuri gitiga kuraba ngo urubasha kugwana nawe sebukwa umuntu ye uzi kwango sobukwe ibaze ngo nawe bivishire mu gakiri ibaze ngo sobukwe yaje ngo yaje ngo bahoroka yaje ngo kuza nukuzagira cyo nyine ukazamo uyu mwana yagushishije aya makuru nimba mweke dusoze kiganiro nyabona kandi no gusengera abashoboye kumusengera muzamufashe no kumuganiriza abantu bamuganiriza abantu mureke kumucira imanza muzukuru n'abantu baba ngo ni indaya nimba ari indaya ni ku giti cyiwe kandi sivyo yaje kutubwira kandi iki ngiki nico cyagiye Masimba TV nyine uriya mukobwa ndi mukukunda ari no mukuvuga ibintu we ngo ari mukwama yataguza abantu amaze umuntu na basoza usoza ubataguza mama abe n'umuntu nakubwira hari umugabo umwe nategereje uriya mukobwa Aline ese ni yabisi Aline nyamwiza tarazabesha ariko yamara akavuga iwe ari mu kuvuga umuntu reka kubwira amara none biri mu kwama abantu zabagize ibitiga reka kubwira hari umugabo umwe nabonye hari mu kiriyo uwo munsi mu kiriyo aravuga ngo urabona ko abanyamurenge iyo umuntu yapfuye ari umukirisitu baramuhamya iyo yapfuye ari umupagani baramuhamya ntawe baza basubiza inyuma uwo mugabo arahaguruka aravuga ngo yemwe muzamwirinda kuvuga umuntu uko atarari nimba umuntu yageze akora neza muze mubimushimira kiriho mukaza mushimira umuntu ariko umurambo ntaba yumva kandi ntawe uzoguhakanya ngo akubwire ngo akuyobose ngo urabesha ariko nimba umuntu yakoze ibyiza muza mumuhamya kiriho wa mukobwa komereza aho ngaho nyamwiza ni kuvuga abantu bari mu kwama baraka wewe ngo yavuze ko uriya mukobwa bari mu gutuka abantu nta kintu nake ari mu kuzana amaudio yabo mama evidence umuntu nakora neza uzamuvugira aho kuri iyo kamera umuntu nakorana aho ugiye atatinye gukora nabi ngo ibintu bizosohoka bijyanze ese wowe niko tuzobitinya oyega ngo we bamuhishira oyaye tanzo guhishira baza bacu umugandi mu kinyamurenge bakavuga ngo uhishira umurozi akakumaraho urubyaro urumva aza kumaraho abana kubera ko ukavuga ngo ndavuga ngo runaka ni umurozi biravugwa okay akavuga ati ubwo bahishire reka ngukureho ejo agasakana kaza waje kwitera hejuru ukazaja kubivuga abana barabishize uyu mwana akoze urugo turushari yaje kubivuga kare wenda uyu muhungu tabarashatse baba barabishize mu muryango bakabicencura bakamenya ikosa ryavuye bakamenya impamvu yatumye n'umwana asenya bakama babifatikanya bikiri mu mazira umwana agasubira agasubira ku
umugabo wiwe ariko kubera ko yabivuze bitagihe ntacyo baba babikoze kandi bafata n'umukobwa uri mu rugo ngo bamusohore ngo basubize mu yubu reka dusoze dushimira abantu bose yemwe turabashimiye mwese sinzi ko hari icyo mworenzaho tukasoza kabisa nuko twabashimiye murakoze cyane muhabwe umugisha nakagaruka